Nangoso. Inoba ke nakungibamba seyini. Uyade babe kuthi silo kanjani? Utsinwe yini la Nkosi kungibamba nje ungithi ngingijotsa yakho. Ngiyakohlakula phela mina. Hayi kona na chapisana man. Chapisana man. Yathi umuntu uvevetela wonke lo mtimba kusho la kase ngamgcina chapter 3. Hawu, kona noma ngabe ngiyavuma nje babe sengavuma lento yakho yabo 3 minutes 2 seconds. Bomira ndaba nje. Siwacetha phela lo makelo yama. Ngakutshela mose ukuthi ngalelana lo 2 minutes 13 seconds nganginenyongo vele nginathe kakhulu stawoti wena sokwabamba lokho Inyongo yona yathi mina la Ngoso uyasayimani nisukene nje baba yaba kwasinginga asekungive kahle uyathi mina ngiyajamba kakhulu ngani mina kufanele vele ngihlale nabo Miranda isikhathi esiningi kwasi ngalo nje umbuka awubuka buka ubutele dile phasi ini kule uyabona mami Miranda nje nangathi uyakhanga lana ufaka intwala emfisha lengaka sengaphelela lithando mina lwakho no ngami kakhulu uqhubeka uhlalele kubomerende bakho oh makwasinkingi lapha ke siphela wena wathekwa wena ungakubhate vele ngento yabo Miranda yo oh lokutekwa kusho ukuthi ufuna ngigcilateke mina hayi kona uyakhuluma mina ngikhuluma ngakuthi mndebe boMiranda abantu overtake ngento lencane yathi ngiyambona Miranda unakachamba ufaka into lengaka lemfisha uthi noma umbona uvele mizwa ingakhulu ukuthi ukutshela mina lokho nyalo utshela mina uthi ngento enjani ngilala mina ngonke malanga ngilibale kulala ngcunu lana kufike botukelo sibadlale ngami kodwa wena ubungekho la ngesi makwasinkingi uyathenga ngasinkingi ngifuna ukubekisela mina ukuthi boMiranda abanishiya ngento lencane kanjani kanje mina mangathi la kuwe asengithathe la ngigwayigwaye ufake la mlonyeni uyabona labantu ungamangala ungavela sesikabane la boMiranda lento leqala ngayo nje ngathi uqala nje kubona uqala uthatha nogwayigwaye out manje le uthi uvela amakherubu ahlangana kusukelela seserafini edibane nalela that's why ngihlala isikhathi esithi la boMiranda wathi mina ngimangalise baba Sinki ngoba kwecala nje ukhuluma ngale mfo lena nami ngangwenda ngekhathi sami khathi usanginike dansana nyalo nje ngathi ngwendela ini ngoba nawe sovuselane nale ndale ngona uvula ukuthi umuntu manje abone ukuthi wenda njani